Om Swastiastu, kepada para pecinta seni Megagitan dimanapun Anda berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni Megagitan khususnya niki para pemula. Kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar wiletan pupuh ginada basur manis ala Grado Rusmana Bali channel. Nah, kita masih ingat bahwa ketika kita belajar mencengkokkan sebuah tembang, kita harus ingat nada-nada cengkoknya. Dan yang dinamakan cengkok tidak akan pernah sama di antara penemang yang satu dengan penemang-penemang yang lain. Karena yang dinamakan cengkok tergantung dari keinginan dan kemampuan penemang itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kita harus ingat bagaimana kita mempergunakan tekanan daripada otot-otot diafragma kita ketika kita mencengkokkan sebuah tembang. Karena di dalam kita mencengkokkan sebuah tembang, di sini ada perpindahan dari satu nada ke nada-nada yang lain, nada tinggi dan nada rendah di dalam satu vokal. Nah, kita langsung saja. Di sini dia akan mempergunakan mengambil teks di Geguritan Dewa Yadnya, yaitu teksnya Sabran Banten Misi Canang. Nah, teksnya seperti niki. Nah, kita mulai dari baris yang pertama. Di teks yang pertama niki, Sabran Banten Misi Canang. Nah, di sini mengenai nada-nada cengkoknya, dia akan tetap mempergunakan tiga nada, yaitu nang, ning, dan nung. Tiga nada niki hanya mengarahkan jumlah cengkoknya. Nah, niki mengarahkan jumlah cengkoknya. Nah, dan mengenai power suara, nanti tergantung dari diri kita. Karena karakter suara seseorang ini kok berbeda-beda karena pita suara seseorang juga berbeda-beda. Bisa mungkin mengambil di power suara yang agak lebih rendah atau menengah atau lebih tinggi. Nah, di sini dia akan menggunakan di tangga nada sol. Okay. Do, re, mi, fa, sol, sa, Sabran Banten Misi Canang. Nah, ini di baris yang pertama. Tadi ada ini adalah rang 4 nada. Nah, ini rang 4 nada ini terdiri dari 4 nada. Mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, re. Ini artinya. Nah, sekarang di mana nada-nada cengkoknya? Nah, sekali lagi ini adalah wiletan pupuh ginada basur manis ala Grado Rusmana Bali channel. Nah, cengkoknya Sabran. Nah, ini Sabran Banten nung ning nang ning nung. Nah, ini Sabran Banten nung ning nang ning nung. Ini kecepatan daripada 5 pemecah nada atau cengkok niki bagaimana supaya biar cepat. Nah, ini Sabran Banten. Sabran Banten nung ning nang ning nung. Sabran Banten Misi nung ning nang ning nung. Misi nung ning nang ning nung. Nang nung ning nang ning. Nah, niki ada 10 nada cengkok. Nah, gimana kita bisa 10 nada cengkok ini kita ucapkan secara cepat. Misi nong nang nong nang nong nang. Misi nong nang nong nang nong nang. Misi. Ini kok canang nang nong canang nang nong nang nang. Canang. Ini kan canang ning nang ning nong nang nong ning nang ning nong nang ning nong nang nong ning nang ning nong nang.
Canang. Ini kok lah tadi nada-nada canang ning nani no nang nong ning nani no nang ning no nang ning nani no nang. Nah niki disinilah diperlukan bagaimana untuk menyambungkan dari satu nada ke nada-nada yang lain niki mempergunakan apa tekanan dari otot-otot diafragma perut. Nah nika nah nika nika di baris yang pertama. Nah tiang bagaimana ending akhirnya Sabran Banten misi canang. Nah, ini kok di baris yang pertama. Sekarang lanjut di baris yang kedua. Ceper miwah urasari. Nah, ini kok di baris yang kedua. Nah, sekarang cengkoknya di sini. Niki cengkoknya. Ceper nong nane nong. Nah, ini kok. Nah, kita hanya mengarahkan cengkok niki. Ceper, ceper nong nane nong. Miwan ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Ceper miwan ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Nah, niko. Bagaimana caranya niki kecepatan. Nah, kalau kita mempergunakan otot-otot diafragma untuk cengkok yang nada-nada cengkok di miwah niki pasti akan bisa cepat menyambung dari satu nada ke nada-nada lain dengan kecepatan cengkok niki dengan bantuan otot-otot diafragma. Nah, ceper nong nane nong ceper miwah. Nah, ini kan ceper miwah. Ceper nong nane nong miwah ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Uras ning nang ning nong uras sari nong ning nang nang nong ning nong ning nang ning nong ning nong nong ning nang ning nong. Nah, di sini kita sambil sambil kita belajar. Nah, di sini menyambung dari satu cengkok ke cengkok yang lain itu di sinilah kita perlu sangat-sangat diperlukan bantuan daripada otot-otot diafragma perut niki. Nah, sekali lagi. Ceper nong ning nang ning nong miwan ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong ning nang ning nong ning nang ning nang. Ani kau. Ceper miwah uras ning nang ning nong uras ning nang ning nong ning nong uras sari nong ning nong nang nong nang ning nong ning nang ning nong nang ning nong nong ning nang ning nong. Nah, ini kok. Nah, di mana ending akhirnya? Ceper miwah uras sari
niko di baris yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Nah, di baris yang nomor 3, nenten lali porosannya. Nenten lali porosannya. Nah, niko di baris yang nomor 3. Nah, sekarang di mana wilatannya? Nenten lali ning nong nong ning nong nong ning nong ning. Ah, niko. Nenten lali. Ah, niko. Nenten lali ning nong nong i ning nong nong ning nong ning i. Ah, niko. Porosannya ning nong ning nong ning nong ning na ning nong nang ning nong nong ning na ning nong. Porosannya porosannya ning na ning nong nang ning nong nong ning na ning nong. Ah, niko di baris yang nomor 3. Nah, dia ulangi. Nenten lali ning nong nang nong ning nong ning. Nenten lali ning nong nang nong ning nong nang nong ning nong ning. Porosannya ning nang ning nong nang ning nong nong ning nang ning nong. Nah, ini kali. Nah, bagaimana ending akhirnya? Nenten lali porosannya. Nah, sekali lagi di sini kita benar-benar kita membutuhkan atau memerlukan tekanan dari otot-otot diafragma. Niko di baris yang nomor 3. Sekarang di baris yang nomor 4. Nah, sekarang di baris yang keempat. Nah, di sini teksnya base jambe miwah apuh. Base jambe miwah apuh. Nah, itu di baris keempat. Sekarang cengkoknya. Base ning nang nong nang ning. Base jame ning nang nong nang ning nong nang. Jame base jame ning nang nong nang ning nong nang. Miwah ning nang nong nang ning miwah apo nang nang ning nang nung ning nung ning nung ning nung ning nang nang ning nang nung ning nung ning nung ning nung ning. Dia ulangi. Base ning nang nang ning base jame ning nang nang ning nung nang base miwah ning nang nang ning miwah apo nang nang ning nang nung ning nung ning nung ning nung ning. Base jame miwah apo nang ning nang nung ning apo. Nah, ending akhirnya. Base jame
Nah, di sini diperlukan benar-benar tekanan dari otot-otot diafragma perut. Nah, Diko di baris yang nomor 4, sekarang di baris yang nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Pelawa miwa wawangian. Niko di cengkok di baris ya tembang di baris yang kelima. Nah, niki di mana cengkoknya? Di sini ada pelawo, miwah, dan wewangian. Pelawo ning nang nong ning nong, pelawo miwah nong ning nang, miwah nong ning nang 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 ning nong, miwah nang ning nong nang nong ning nang ning nang. Pelawa ning nang ning nong ning nong, miwah nong ning nong nang 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 ning nong, miwah nang ning nong nang nong ning nang. Wewangian nong ning nong ning nang ning nang. Wewangian nong ning nang ning nong, wewangian ning nang ning nong ning nang ning nang, wewangian. Ini kok lamatnya. Nah, sekarang ending akhirnya seperti ini. Pelawa miwah wewangian. Ini kok di baris yang kelima. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Nepun niki ini kok di baris yang keenam. Nah, niki cengkoknya. Nepun ning nang ning nong, nepun niki nong ning nang, niki nepun ning nang ning nong, nepun niki nong ning nang nang nong ning nong ning nang ning nong nang ning nong nong ning nang ning nong. Nepun niki nong yo nang nang nong ning nong, niki ning nang ning nong nang ning nong, niki ning nang ning nong nang ning nong, nong ning nang ning nong. Nepun niki ini kok di baris yang ke-6. Nah, ini akhirnya nepun niki Nah, ini di baris yang ke-6. Sekarang kita lanjut di baris yang terakhir, di baris yang ke-7. Nah, sekarang kita lanjut di baris yang terakhir, di baris yang ke-7. Canang manut ring
Nanti di baris yang ketujuh. Nah, sekarang cengkoknya. Canang manut nong nang ning nong ning nong ning nong nang ning. Canang manut. Canang manut nong nang ning nong ning nong ning nong nang ning. Canang manut ring agama nang nong ning nang ning nang ning nong ning nang ning nang. Ring agama nang nong ning nang ning nang ning nong ning nang ning nang. Ring agama Tiang ulang sekali lagi. Canang manut nong nang ning nong ning nong ning nong nang ning. Ring agama nang nong ning nang ning nang ning nong ning nang ning nang. Nah, ending akhirnya canang manut ring agama. Nah, di baris yang ketujuh. Nah, sekali lagi di sini adalah ini adalah wiletan pupuh basur manis ala Grado Rusmana Bali Channel. Nah, nada-nada cengkok niki sekali lagi niki hanya mengarahkan jumlah nada cengkoknya. Dan sekali lagi, yang dinamakan cengkok tidak akan pernah sama di antara penembang yang satu dengan penembang yang lain, karena yang dinamakan cengkok tergantung dari keinginan dan kemampuan dari penembang itu sendiri. Nah, ini kira-kira yang Tiang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni megagitan khusus niki para pemula. Demi ajak Bali dan pelestarian sastra dan budaya Bali, tetap semangat dan tetap belajar. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sabran Banten misi Caper miwah Nenten lali porosanya Base Jambe miwah apa Pelawa miwah wawangian
Jana